Sarwanduru na kaloko na Radio Fiji 1 and Domi Viti na buongani binano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo seri na ngono nindreko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilani. Ninge na magati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngono ni rongo maina vya sana. Vaki na wano na ngono ni rongo seri na Radio Fiji 1 na Domi Viti na buongani binano yanu. Nisambulu binaka saikoengo na Vakaleleka ni nonde tukutuku. Waritaka ni lini matenitu borang mani marama ni siang ni marauta kana beka waritaka oniko na wikula ena lo palimendi na noa. Ena nono vostu na wikula waritaka na kena dhaka endo na thambana merele subu kandikeba na yabu ni babulewani ambaki ronondolo sin katulu. Iya kesianga ena badurtale endo na ku. Kuna mani marama ni bibo rei na tukutuku brango kabandita kateranga okoya ni na siang ni ndo ena kautatani na yabu ni babulewa. Tombo endo ni polisi ni travel agent mai Modesto California ena nona toro kwambutako tol $7 na ilabu mai be indua na tim ni soka kartu baba rotiko mertongo le mai kibiti ena sot ni gitu soka tukun nangus ni bosa ni obisa mai Modesto Heather Grandma ningo esiang ni mateninguna me baedor kinopal na takata kongo tukun ni opal enda umaninde tu nindua na Hans Travel suba kangai tombo ena rondo 5 ni toro balawaki $9 mai wana matento viti. Waritaka ni bubu ni minista nimbula bina Batnagar ni sana tegubu toso na ngauna ni kenandol na famasi ena vebal nimbula e ballebu ke makoi tukuno bina niongo ena tarada ke na bengarabi ka wabina tatelanga na non garabi na le benua kinagito tukuno minista ni tamangone kenagito ni satiko ni tubutuba na kena wabina taki na yaya ke na benua ningito ena ndo benua ngome na bukia na tiku murumbula ke na bako koyango ki beir na le benua. Abos tu ni kuana minista ni tamangone ke nangito enambose enalomo ni palimendi. Mai da bekir na Vakaleleka ni ndo tukutuku ni boedingu binaka. Great words there from Lucky Dube and Babana. Hope you enjoyed that number. Different colors just for you on Gold FM. Only the classic hits. Louise with you on the Center Show. Well, thank you so much for the sweet company. This is Alana Miles, one of my favorites, and Black Velvet for you. Hi there. Join me on the Center Show every weekday from 9 a.m. to 2 p.m. for the best sounds on Gold FM. Only the classic hits.